Ćao, vozica, čičko ulje i kostice, samo čičkovog ulja nemamo, ali cicko je tu, to je bitno. Pozdrav Raja, pozdrav Rajice i dobrodošli u još jedan vlog. Dobrodošli još jednom da kažem ovaj vlog. Danas smo na jednom specijalnom mjestu, bili smo i prije 2 dana ili eventualno jučer, ne prije 2 dana smo bili, snimio za vas. Sve uredno završio, međutim, problem s mikrofonom. Ali imamo nekih scena interesantnih koje ćemo podijeliti. Danas se naime nalazimo na Souk Waqif. Souk što znači pijaca, Waqif što znači stajati. Sad naime zašto tako je nazvana pijaca? Zato što ova pijaca, ajmo reći, već postoji preko 2 stoljeća, oko 250 godina. I prije tih 200 godina, 250, nije bilo ove tehnologije i toga, tako da su svi radnici na pijaci morali stajati dok rade zbog izuzetno velike vlažnosti, jer imamo more sve okolo. Kao što rekao, 250 godina ova pijaca stara i definitivno još uvijek možete vidjeti neke od radnjica i kuća koje su napravljene čak od blata starim putem, kako bi mi to rekli. Definitivno jedno mjesto okupljanja, zakatačena i čak sve rezidentne strance gdje možete popiti kaficu, nešto halsat, to jest i neku šuplju ubaciti, onako momački kontaž. Ali eventualno u svemu tome moram dodati da 2014. je pijaca obnovljena i napravljen je spoj modernog i starog. Inače, Katarci su ljudi koji ne žele da izgube na identitetu i svojoj kulturi, a kad smo već kod njihove kulture, u njihovoj kulturi možemo reći da jedan od sportova jeste uzgajanje čega? Ma jastrebova, sokole moj, lijepi, sivi, tiču, džetiču. Znači, to je jedan od nacionalnih sportova, nisam siguran kako to ide, to će morati strašiti, ali o tome u narednim vlogovima. Ljubi vas, brat, suportajte, selam alejkum, Katari, Ajwa, you won how much? 1-0. Sad, također, jedna od interesantnih stvari, a u stvari na čitavom Bliskom istoku možete naći jeftino zlato, također ovdje na Souk Waqifu. Uz zlato možete naći mjesta gdje možete vidjeti konje koji su uzgajani ovdje i kamile. Katarčani se jako ponose svojim identitetom, tako da možete vidjeti ovdje da su zadržali taj izgled pijace i spojili moderno sa starim. A čak ove pijace su, ja mislim, pravljene od gline, to jest ove zgrade ovdje, što je fascinantno i još uvijek funkcionišu. Kod nas zgradu naprave tobe Arab čuješ komšiju kad spava. Ono što smo željeli još, to jest ono što sam želio još s vama da pričam večeras, jeste o začinima. Ovdje na Souk Waqifu možete naći, a materijem 1 milion začina. Začin, vaki začin, neki posebno lokalnih začina, a onda začina iz Indije, Pakistana, Malezije i tako dalje, čak i iz Afganistana, i toga smo se sjetili. Večeras je utakmica između Saudije i Malezije, ili nisam siguran, vidim veliki broj saudijskih navijača i vidjet ćete u videu da su neki baš bili raspoloženi za priču i pozdravljanja, neki su nas čak i zapratili na YouTube-u, iako ja njemu govorim oko paša kralju, tu ti je na bosanskom neću kontakt kao meni.
slušaj, daj mi taj YouTube username kada te zapratim. More rekao, oko mu je lijepo. Kao što smo rekli, Katarčani su jako prijatni ljudi, eto imali smo priliku Saudice neke upoznati i oni su jako prijatni ljudi. Sve u svemu, jako prijatno okruženje oko nas, to jest oko mene i čovjek bude toplo iznenađen jer šta? Mi na to nismo navikli, nažalost, zadnjih 30. Još jedna brzna korektura, našli smo Kamile, to jest Kamilu, možda je Kamil, nisam siguran, hajde vi pogledajte. Ono što sam saznao od Katarčana jeste da im je u kulturi poštovati starije maksimalno. Mi smo to nekad imali, ali eto, to se valjda vremenom kroz zadnjih 30 godina nažalost izgubilo, ali lijepo je znati da ima još tu nacija i naroda koji njeguju tu kulturu poštovanja starijih. This is on Bosnian language, I don't know will you understand. Okay, no problem, it's okay. Okay. Šukran, Habib. Afwan. Jalla, mašalam. Gdje se prodaju. Mašallah. Evo vidimo, Memo je malo prenijelo ga. Ali nema veze, evo. Šta je Memo, gdje je zapijelo oko? Žut Memo, neka. Ja. Pa dobro, evo, brzo ću. Salam. Evo, ko što vidite, Katarčani jako ugodni ljudi, čak i ovo snimanje ne smeta u većini slučajeva. Ali nešto nam je Memo ljut, ali nema veze, ostavit ćemo Memu na miru. A sada se upravo nalazimo u tim dijelovima, najzanimljivijim gdje su male radnjice i gdje izgled toliko nije čak ni promijenjen. Ostalo je skoro sve isto, iako ponovit ćemo 2014. je renovirana i ponovo otvorena. Najomiljenije sastajalište svih nacija, svih rezidenta ovdje. To kao što možemo vidjeti, imamo ovdje i papigica, ima svega, imamo djece male, ovaj rod majkač. Ono dalje o čem bi volio da pričam, to jest da vam kažem, jeste da ovdje možete također naći radnjice male povezane sa umjetnošću. Što je jako lijepo što sam ja uspio vidjeti, ali nažalost u ovo vrijeme su zatvorene. Onda jedna od poznatijih stvari u South Wakifu jesu začini. Na svakom mjestu možete naći razne začine, od ovih lokalnih do onih iz Indije, Malazije, Pakistana i tako dalje. Kao od svih stvari, zlato se može naći ovdje, koje je jako pristupačnim cijenama. I ovo ovdje nazivaju Katarčani uličnim životom, street life, gdje se može otići, popiti kafica, družiti, malo pročavrljati ili popričati, šuplju baciti, ovako onako, mene poslao Nurko da naspijete što više galona, moj rezervoar. Ovo je da zaboravite. Ovdje, mislim da ja ne zaboravim, mama reći da vi ne zaboravite. A ovdje što može gužba, bit će bit raj. To je ludilo raja, ide gore, dole, amđe, dajđe. I možete se naći u situaciji da budete zaglavljeni od toliko ludila, pogotovo kad imate navijače oko sebe. I tako večeras smo u South Wakifu, opuštajuće mjesto, mirna neka luka usred gužve i svega, eto, nisam nikad vjerovao da ću u gužvi reći da je nešto mirna luka, ali jednostavno se čovjek osjeća opušteno, prepušten autentičnosti i modernosti u isto vrijeme i naravno ljubaznošću svih ovih ljudi koji se nalaze na pijaci, to jest na Souk Wakif. Ja još jednom ću ponoviti, svi vi koji turistički obilazite Bliski istok, definitivno preporučujem ovo mjesto da posjetite, nećete se pokajati. A vi koji mislite promijeniti svoju sredinu, život, način života, i vama preporučujem Dohu, jer Doha je mjesto za familije, Doha je mjesto gdje sve ide sabur, sve lagano. I to je nešto što trenutno u mom životu mi jako odgovara dok čekam svoju porodicu da dođe sa mnom, da dođe ovamo. Hvala vam na gledanju ljudi, ljubi vas brat. Dalje ćemo nastaviti sa vlogovima, jer su to halal vlogovi ili hajrli vlogovi, to ćemo još da skontamo, da ne griješimo se, jel te? Budite tu zaprati ispod, pritisni dole, Cicko ima na TikToku, ima na Instagramu, Facebook, manje više imamo, jedno 4 milje.
od 4 milje, možda 200 ljudi kliknulo. Ali bi se zahvalio svima koji me podržavaju svim ovim putem, zahvalio bi se svom prijatelju Medmu Lepiću koji me podržao u svemu ovome, ahbabu mom, svojoj porodici, svojoj supruzi. A vi još jednom razmislite, nastavite gledati i Habibi, come to Doha.